Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Everything you say to me doesn't want to say nothing to the edge. It all has to break. I need a little room to breathe. 'Cause I want to say nothing to the edge. And I'm about to break. Sementara seni kalau dia soundtrack jom November nasi gandai ke seni ke kum kesan yang PHP hidup nak jingkiman ke bakra hodu tata ngangit bagi nangilam ki barim ki badalang ni kapur ki war ni dak jingkiman dak jingtap kamen sim bani iba nilala bandan la ka jong office mentang seni ban policeman ya ni office ke seng te ngaso ban sungu ru yakini ki khat boro ibe poi ki perlok mentang ni press media badalang ni seni ban sakhi ya ka ai ka ba ni kum kasang na si mantang asni ya on play ya kani office ke batamai ka office no sing te hari por kum kada pengin play pengin rumah sepangan khat ni Shoba present barem kom secretary play ya kani office edar na sign yo mata office nam jadi guru ke recreation center akwa di samla tentang CC member bagi hot dengan pertajam slogan sign yang ramah Ahmad buat ini Mesin Sedrat! Tosibram! Mesin Sedrat! Tosibram! Mesin Sedrat! Tosibram! Confederation of Khasi Jantia and Garo people kala Shakri ki pajba mentala lifeline snam barha jingya linti kaba lifeline snam mentaga sngi kade ga sngi sakan mau ya kate ga seng nabade ha kani ga sngi ka sautrik mlai weng arajar arfuat bala play ka office trekam jong mani ga seng ha maulai kanton masar la play kani ka office do president badang shudap shong thai chen jong ka FKGGP uba Welbert Rani hakani ka singi la don lang ki noyalam barem jong ka FKGGP bagan thup nadu president maningkong uba sounder strong kaji uba Emlang Litan uba Joe Marwen u publicity secretary maningkong jong ka FKGGP uba Titus W Khan lambat ki wi pat ki noyalam barem bat ki noyalam bamenta lawan penchangai lang hakani singi dagi noyalam seng bahalang bagan thup yu president rangba ke KSU samla Lambok Star Marngar u president ke HNYF uba sadan lang u president ke RBYF bat GSU ina seng la lai tulai sinam kaya ila teman ila FKGP kan kiu bat kanyat bat kanan yang kiu for generation shagoy generation. I didn't expect that such a big building and very beautiful building. Thank you, Wadandi and Babalwa. They are the architect. Kini muki wala kini baro. Kini kini Wadandi ru way. But kini baro ki volunteers ki office bearers to the FKGP. When I really ya kajing I can trust kini leaders. Hang pun kilian yang kuba kila balik kami. Jadi terpau di jengkut di jengkut, yang very transparent, but to kilang ki not only the growth of the population in the FKGP group, but the growth also in the finances, no? Marco, kalau the growth, kalau GE pa, kalau GQ update ang members. But kakiru kalian jom ka fun. Haba kadang ka fun kila on lagi. But balai kalong kumni because they are transparent. Kalong transparent. That's why ini man ay top ini barkan yang kejila. Asing kaya life president bagi lama kejila. Just recently also we are facing a problem. Like in the last 4-5 days, FKGP they are organizing the procession. Yeah, youths are youths. We also at that time so we understand that we are youths. So the government also should not take it lightly and should not suppress us, but you should understand and call, and talk, negotiate, and proceed.
this is a strong message from not only from the present FKGP leaders, but from the former leaders of the FKGP. We are with the organization, though we did encourage that the organization will do some means like that people will not like it, but this is a message that the government also should think it nicely. Thì cũng nâng helam i belajar lang nak kapor sakapor gila jadan lagi sang barang bagi jaki nak kapor sakapor kawai kaba so persopsi nani kawai kaba syama haka jimut jing perhat ke jama ru kolong ba hadin bangi i babur ba ki isu ngi ba kari ba kacai pendeu ngi nang yang haka bede ba ka yok kot nang yang haka bede ba ka koi ka kya nang yang hak bai dei bat ka puli uthi mene habai nang puli ko khobor ngi ba ka state ke jungi nang wan ba na ke basha tolong tam ba ni ba khadu ti galong ke ka ba so ka ba kata ha ya ka jingmon jeng perkat ka jungi kum kinong song kum ki tai snong sai ri tai muluk jong ga ne ka jala ka jungi apa ka jala ka jungi hi ha ka por perswa Sini rasai bun di krau perkat rasai bun ya kiri ustad nagani kecela kajugi nangni napo selong bun kiri ustad ki ba dan si than ki bentar jangan north east ano ipi bun ki buan puli po selong nei bali menda kahyar kata ka puli puti hagani kecela kajugi dan nak tak tahu noi pi dan kam sya ya kita ki brio dan kam sya kita nong nikmat dan kam saya kita leaders kiba long saya kiba i na kabanta kari ba ka jebri kumbadan ka jigong dan ki riu idri mo ha kapor miswa gi ba wat community ba ka ega ri kan le na kabanta jompi nei ka ega ba pi le na kabanta ri ba ka jebri ini kentian noi pikir kentian ke bayar hadu kata-kata bala dangi ngidang kata kamensim ya kai ke banginle na kata kejep neu noi pi pinomi bakandan kata corruption pinomi bandan kita ki ya kita kisah malang mengina hapan ya ki mengina hapan ya pan mengina hapan ya dawa dan ne kajing duna kata kajing idri ba kajing perkat na kata ke bangan le na kata kari na kata-kata sa pelong ini ya, sa pelong mentah bakal ini kanang hiar senang hiar, nang hiar senang hiar. Ya kasing jam, ya kita khot kejongi. Dia ba, nggak pelong itu parali. Nak yang kita seng, nonton ini bagaimana om? Dari tak kawai kalau ma, kita khot ke FPCP, kita khot ke kita berdiri, kita berdoa koloi, bersong bok along, jauh sesuatu. Là kasha khanu bentar ni bi khat jogga seng bat ni bi khat jan dia milong blok kloi ban ai ya kamenta nom ta kalawai ban ha te ne ko po na yang ka seng ire ban sipun ki bangi kwa ban ben orlong na benta ban wanra sisa kata ke jinyo nong ni ku jan dia dengan ni siam ba nang ni sakmat lingma kan gien lingma kami ke office dari kaum jaga seng kandai ku kandai tadi jadi dikat ke FPCP mulai kandai ke yang kesem jadi dikat ke jatuh rio ki baik kendo ya kan ki bakwa pun snow ya snow jo ki namta bakundo ke jatuh rio banyak sakman oman keran sendiri dia tahu ni kentian ni nak kalau orang bakal nak play belum lang ya baro bangin sekian ba mau kani kayak kata jika mau ha ka history joka sang FKCP. We were talking in our WhatsApp groups that our building construction is going on for FKCP. I did not imagine such a grand building. But today coming here, after seeing the building, now I can realize that see the wall of the FKCP, the past. How many years we have given our capabilities, both physically, mentally,
whatever we have given to this, to the organization, to the people of this state, to the people of the Khasi, Garo and Jantia. I think it manifests today that FKGP has also done quite remarkable things which should be taken note by the society. I would like to just what Basandar has earlier said in his speech. He was talking about the other day when the FKGP held the rally for the unemployed youths. What happened? Certain unfortunate things happened at the day, and many people I've seen in social media, they start to talk only about the negative things. But what people missed out was when the rally was conducted, around 4,000 to 5,000 youths, they came forward to take part in the rally. Somewhere, I think, as society, we are heading where people only concentrate on the negative things. I always say to people, nobody can be perfect. Even as organizations, we cannot be perfect. No government was perfect. Not in the past, not in the present, and I know that it will never be perfect even in the future. Nothing can be perfect. There is no utopia. That is what I believe. There is no ideal state. But my request to the people, I hope people will see that despite the unfortunate events that took place that day, what the FKGP achieved on that day, bringing 5,000 to 6,000 youths to the rally, it was something remarkable. But sometimes people just turn a blind eye to those things. So I just want to tell my colleagues, never get disheartened. Never get disheartened. We take a step, we fall. If a person tries to go over hill, then he will surely stumble. You cannot reach to the top of the hill without stumbling. So my dear friends, even though we got negative publicity, don't get disheartened by that. Instead, just look at what we have achieved and let us be proud of ourselves. Wujudan kecingnya, và cũng kỳ trai snom, trai muluk, ide bandan laut turun tenang. Oh, cũng juru, cũng keseng, kebakit ya ba, na bata dari kebaca diri, mesno ba, kalau ngil erwen taksi, ba ilajon laut turun tenang. Masyukwa kan perkenal nindiat, manusia mikapot, ba ngaku akan aku beri terpang dia nongelam jauh KSU. Nama ada KSU dari ketemai jom kisah malang di papel. Buat lagi kinongelam, ibang isimti hadir di kibay pakiseng. Buat lagi kibami di KSU. Iduhat jauh KSU hadir bagi lagi KSU tentang isnai isteng halang di papel. Nama balik, ini bersumber di kata, nama KSU tatip di Khasi Student Union, Student Union. Tidak lagi jongka libet, tidak lagi H-bar, bahwa let's kata kumka, wiki terikam kejumpi, apa ni, somkai kata kumka, wiki sosial atau kilabu. Tidak kata dah kita buat ki samlarang bak itu ni, di badan don itu kemensir, banyak tray, banyak tarik dari beliau, hapnya mi sangat berseng pada ini seng. Dan ini pada jenggon dari seng ini dia bersuker, dari konstan ini bandar dari Sepuluh Timur, ini bandar di Jingit Teli, nak bentar itu kau jauh kecil sendiri. Pada apa pai pada satu office rekam, oh ini semua pada seng isu Hamslam bandar dari jauh office, kita bawa ke seng. Mereka semua akan kenal ini bah buat KSU begini, office rekam begini kedai apa YTP untuk komersial. Tadi ka jaga rekam, lebih ke jaga yang berkhatam jungi inongelam dan KSU buat apa YTP. Dikunjur dalam form ke FKGP, kami kendu hantui apa YTP.
But come tam hari yang tu Presiden Beringkong yang di bawah Sounder Strong Gaji. Kata kalau harapuar mensi, lani harapuar bamdan jingki. Mereka harapuar bamdan jingki pan. Ka office perkat kam kejongi kedai harapuar per pusat. Tadi harapuar menmir bamdan jingki. Julai banyari nama di kuat julai. Yang banyari harapuar di per pusat kam tam hari senang mulai. Kampanan bahas nong mulai nama makam sinai, bos nong mulai. Mau aku beli di nong bahas nong nak lihat ni. Te, bagi justru nak berubah ke kanun juga seng. Kabah klaim mulai kemudian klaim agak ribu berapa wei. Tadi ke jinglong nanti ke nation. Mau contoh nong seng. Cenderung sultan apa entah apa. Kanun juga sering kalau sedang manfaat orang boleh kasih. Tapi pun mesua di beriau senang tendong, sekitar nong tendong kimda kipat nasutu. Mau kemudian banyak form, dari banyak form di unit, banyak penyiar, senat rekom, jom kanun juga sering. Mereka ni sultan apa? Buat hati nong tendong hijau biru, sedang nasutu jadi jingdon tom, jom diseng malang. Tiada beda pak kenikah. Layak keren baru itu kejinja, kebaca ini isi mo, berlari, jongga, seng FGP. Nah suka kena hutang bumi. Kalau orang ini bubun di perlok, mengintip mensupaya. Jadi tiga baju jangan itu keluar bersuara. Keluar sungilu abang ian, sudah ni rally badan dulu jeki, julalai. Kadang dek hang yang tai, pakau kam sekai ban hari keluar bersuara. Oh, ngani lain ida bagi joki kemana? Apa matran badan gajingnya ki mi wei tip na ai balate bakku bakmat sun kama be kan tu mah. Ya pasal. Dah kadu sesipang lah kondisi yang ni apa ni so SP. Balajar gajing yang beliau. Nanti kadang badan gajingnya ki ke judon ni ke nunu gajingja. Yang daripada Pak Mental ada perlu kelak, di sosial media, ngai ngasih pahimat kadang ini kejengnya beliin gitu diberi gitu ni badan dulu jengja, ya tak kisah kirim video. Dan ini jengja mereka kirim video sepelong viral gitu. Tetapi tahu ngalah komentar, ni tang masuk kawe nak lama tu nak lewat ada ringka, penhen, diberi bahasa bapak. Dari itu video ibu balik jinja kepala serhei, ibu bala ada kat kamar, ibu bala ada kat kayak ini jinja mana? Ini kan pelong isu ini. Kita tahu jinja pak, dan ini kat hubungan ini mentang si gelomba, ini tempat itu gibril, ibadah hasurok, ibadah hidupan, ibadah kali, ibadah nulis ni sohawat nice smart, kahring video. Bagi kuat, bagi sultanat, bagi hak itu isu dia. Terima nak mentah kami kerja itu. Misal, join lang itu kerana ni. Mau, nanti bun kam yang menjerom jikir bentuk video. Jadi ini gelomba, ni diberi ni kilong publik. Sultanat, persulong nak kentong, riban ni Ahmad Yunus. Nanti sulak mir, tambah komen di sosial media. Jadi kayak bagi segmen itu berada. Karena kalian kecuali yang sobat, ini dia berkesan ini, di banyak teman. Nah kalian kecuali mungkin orang yang dibarim. Dan suami kita gawe, ladang idan hanya dulu kebentar. Ladang idan hanya dulu political party, ladang idan hanya dulu kecakan, lagi dulu kerdam dulu, ngimpi bantlan, yang kan nongrim kebangilami dari besar. Tadi bawa dalam kau. Mo, kaya kanongrim na sungi ko pangina, nado pangalong pumnongelam sa FPGP, nado pangalong pumnongelam PSU, kemudian hakan dulu kay banta mga donlo, ngadi bandang kita nado nongrim, hindi banyak kalan, matenteng pada na mensuwa pangilong sa pahalang, ngade i cek beliau, ngade i bukan dalayong politician pa, ngade talarong no, ngade talarong no, karena soba, kata ko talarong. Nah kalian kesini, ini ban yang hajung, hajung, dan